smatram da je to jedna zdrava sredina sa divnim, plemenitim ljudima. Ni naša eparhija, ni naš episkop, ni sveštenstvo ne smije dozvoliti da se to ugasi. Ipak je Pančevačko srpsko crkveno-pevačko društvo od 1838. godine najstarije na Balkanu, najstarije. I vrlo sam sebična kad je u pitanju vreme koje treba da dam horu i najčešće ga ne dam nikom. Malo je reći solidno, ali jedno od najboljih horova sadašnji trenutno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskom narodu. Tiho, dobra dikcija. Svima da vam vidi